muthi arituambere kuthira tukiambiria gicigo mbunge kechuka na ratwarite na tubachuka na tuketha tukimenya mathina yara bayarumiririte na tukwena arua tomba kuthira tugikinya ja ituthire tukinya ruterene rwa Igembe North tugeta Igembe Central ona kinya tukethira tugikinya ruterene rwa South Imenti na kinya North Imenti na kinya tomba kuthirwa tugikinya ruterene Ronkubu na tukwena arua na ndito kumba kuthira tuichokera kairi nikenda tukaigwa antu baruterero na rubarugatia nikenda tukamenya mathina yara antu bakuthirwa bagikurukira kwa nkabo watogendi bo mwanya nikenda buta na mbere kuthirwa bugitania na batu kiri mubango juju na tumba kuona antu baruterero barugatia kana thinira bakuthirwa barikurukira ni chire ku muthikiria kwa hivyo ngakora karibu sana ndene ya mitambo nitikenda tuta na mbere kuthirwa tukiarania rikana na turi Coolmont Hotel ira irikathwana na ata no pombete kuthirwa bari host vetu tukwena arua ni bo pombete kuthirwa bagitukaribisha ndene ya ruterero na tukabera thank you so much no tumba kuthirwa bakigwatania na batu na gwitikiria kinya tuthirwa tukikira kibindi kiki tukwe ijana arua unire torako kambita jirua cheupe na ngakurikania ntuko tionde hotaura ndira no kwira siasa ukomba kuthirwa gisikira nkorone indi umba kuthirwa ukiringa kinya kure kwigitariro kuringa ukaringa na mathugani jaku karibuni sana atete na mbere kuthirwa tukiaraniria na kwa hivyo anteni kadene ya mupango juju ndinage ni brand ya mabonto kwena arua tukomba kuthirwa tukiba marieto jao na raba umite na ibo bao nikenda tukomba kuthirwa tukiba menya mbere ya tete na mbere na mupango juju jorumuri rwa siasa tukomba kuthirwa tukiambiria ruterene rwaku na ndibura karibuni sana akiri mupango ya rumuri rwa siasa. Sauti kidogo gukethia raithiria bondo ba Meru TV na barabonde kariba Meru na Tharaka Nithi kwa jumla kigoro gikyo mundena kibwata ogeni kiri rwale rwetu rwa munde rwa siasa tombe kuthongorana tombe kuthomithania na tombe ukamata kanyamu kumakini oyo noronge kwa karibuni sana nyombeta wake Mathimos ndi umwe bara mbebe kuma Chakariga Ward bara bakura bagiteke MCA. Thank you so much Bwana Ichenga. Thank you. Nyembe to Ichenga mugao umete Kondi Tharaka constituency Tharaka Nithi county nditawira visini deputy president. Thank you, karibu sana. Thank you. Beta wa Dorcas Kajira kuma Chakariga Ward ni Moyuthi represented the youth. Thank you so much. I'm representing youth. Okay. Thank you. Yambambe na utoki ankabon kiri bene TV no ikaraga ikithiuruka na constituencies na counties igishughulika na ikimeka sure ni guchunguza mantu marama kuendelea Tharaka Nithi na other counties nuntu bo tosti mundi kathwana mbere. Thank you na batharimo muno na bendere wogu. Number 2 mbuge marieto makwa mbito Mukembu John kuma Nkodi Ward mbewa ndi youth activist niundu tangu wicha uchanura antu araguta kuthibwega tukauga kuthibwega turi ta youth. Thank you very much. Thank you so much. Karibu sana. Kachokia nkatho maneno tubako thurana kibindi gike mutegeri wa Meru TV kwa marieto mbita wa Patrick wa Pinji niogo mumite Nkodi Wandi mbithagirwa ndi agronomist na muthikeria antu baingi bambitaga anko wa Hosho niogo ngatagira mantu mono economics nonto rimwe nukumenya na kagita siasa ithungagira mono ikenyangia economics na ikenyangia agriculture aunge ukithikuona thiguru yetu ikwanjiria kuthibwa guru na ukimenyaga agriculture neo backbone neo tugikia thiguru yetu ya Kenya monthe ndira tukudiru namo na tukithingatagira mantu ma siasa nchobagiria mono ngenda kumenya kana antu ibakuthingatira bora kubatiri nonto
ti mantu monthe tubatiri kuthungira ria tuthungire siasani na kana siasa tutitishiganja inontu chiata nacio ichigutubanga ikenda tumba kumenya twikinya ikinya ririku kenda ru twigo bantu ega ibega mutugeri wa Meru TV. Thank you so much. Na mutugeri wa Meru TV tukethera turi na kinya mutu gwitwa Moses Kimenchu kana uri wije kene muno ruterene ru ya Kasoba no ba kwithirwa agicherachererwo kanini lakini akomba kwithirwa agikinya kiambiri bwana Itienga ngakwira thank you so much no tubwa kuija umite kuma ofisine ya Deputy President, thank you so much no tubwa kuona kanya kwa komba kwithirwa ugikinya lakini mbere nyeto tirambiriria mubango kwina poster turombete kwithirwa tukirita na anti baramionete ningutikia baba ingine wethero bakiuria ageni bara kana bara turonete ki poster na ate tutikubona iturombete kwithirwa tukiandika mtu gwitwa Njeru Ing'ara urani MCA wa Igamba Ng'ombe Kinuthia MCA wa Midheru na iturombete kwithirwa tugita kinya women rep wa counties Susan Mwidu lakini muthikiria I'm so sorry no antu babonde batumbire kwithirwa bagikinya kiri ikao kia antu kwena arua na nikio tumiwigwa nkiambiriria kwira bwana Itienga thank you so much no tubwa kusieyana na komba kwithirwa agikinya no tunakuona umuhimu bwa kwithirwa akiaraniria na ntumba Tharaka Nithi county kira tongeri babange antumba kana tikumenya mbithira nkiuga ata bwana Itienga no tunia antu baronere poster na rwa rentu kwe mwisho baibua boba ina kwi antu bakinyite na batumba kwithirwa baikarande kikaroneta kiki na youth baibua youth bari inde kidogo kiribo na bona batumbo karande na bomba kwithirwa bakiaraniria I don't know kethira ni ruterero rwa Tharaka Nithi akimantu jaja kuendelea no tutirajona na Arameru ikombi gitwe siwezi keti na huyu siwezi keti na huyu ni youth huyu ako chini yangu mimi niko huko juu ntikumenya ithira ruterero wake lakini nanga babo bombira no ntu ikintu kuona kitibu sana bwana Itienga because youth bar nipo atongeria baru huyu either way youth bar itukubenda inene we kinya kire tikionde kira mtu akuromba no tubenda no ntu I don't ntikudhwani kwe nogeta withdraw lindete mali na withdraw tiku lead youth so ananga tubotura kinya babu kuri youth kethira pengine kakwina obukosete atongeria bano ntu batikwenda karande na babwe kana ni bizo ngwa igwita na mbere no ntu ni sitajua nimetoka mbali kidogo tuambiririe na ugo ruterero Cheri wa Chiupe ukwaria gintu kinene kabisa lakini ntiumba kumenya bwega utho inkuthugane kidogo nkauga ira irinda the menye ithiaga igiakagia njirani na wone giakia njirani ikathiete kugwa na mumirathi na mithingatite na akamigwata na amigwata nukumiana tekarikaga twanyama iri yagwa kana nata wa Chiupe no anyama iri yagwa indi wewe mtu na kumakamakania kidogo atikwenda gukinya athikirwa na ntu bake rimwe no ankuona taka kwina mbio kidogo lakini no anchokerie nchamba yetu mugabe chenga no ntu baukinya no ntu kwibutwa mwitaga na nende ndakinya njirani ndathi bantu nkurukirite mbigagwa no Ichenga nkauria abu Ichengai na ntaurithirite antu bake bamuririkana kira tu babangi bakambira ati nathigana yena munene wetu Deputy President lakini nkauga ri tigutwika na kuthiana na Deputy President thank you so much bwana Mokemba thank you Chiupe kamba mbere na kuga rimwe na rimwe kabuthia igintu fani muno na njoke mbuge Murungu natumanaga by the way Murungu naruta ngugi na natuma antu bake na report yenu ya kuga ati munene ati kwenda karanira na antu bake eti no arigire iguru imantu fani muno na njoke mbuge no gwigwe inyakugo ku wake araugire ati kwenda karanira na youth kana antu baba ri ndiguru yake
imurungu atumanite at least onia antu bake muntu uti mwega. Lakini watwika bukamukinyira byobumba kumukinyira bwekira chikimano nanga atuma bwana mo is a very senior person mwire antu baba kuwa yutanga butikaranira na bwanga ili kindogo sijui nini iboka aya ntuwe imwe iroke gogitwa kura iboka aya ogakaranira nabo ogakara nabo maigani mapiara za hapa na pale kogu nkwira tongoria kumo gatura anakwikitharaga kiugamba itho kwandikwa tigo chiarwa sometimes no wethere nyanto baba ari na mbecha baba Nairobi baba ari most senior people wethagira some of their siblings ana bao batenderea batwikire wogu nuntu bakabuthia na kuria mari mantu kogwere ni ono ankania nene aba sometimes anawewa bwegitini na itio twabuthurire by the way tio boss ben karanira ni neti thaino nuntu tutikwenda boyo karanira neti rira bukwenda gintu. Thank you very much. Thank you so much Mrama. Thank you Cheupe. Mtubu aria ba kuga kuria nene ba kwirire bachomba gukarante gorona mbeo mbethe nuntu ba kurigaria muno na nuntu ba makania nuntu kenda akinya agware munene nwa mwere utongoria imbe umbethe kuru na kuru ba bentura ibaba mwere utongoria bubu na ingwetegia nwa gaya kaire akienda utubunge na akethira mbeu mbithi weno augire ati baugire kana augire ati umba ukarana bonde iguru athikiria buru bakuga kogu niobora mbomba kuga bakaya gwa bagatukinya waga ugu. Okay, thank you so much Bwana Ichenga. Sorry to say this but you are a leader na ugana ukarindia antu kwenarua no twire pengine how do you see youth leadership no ntu ukiakuthiri tukinyite kiwango kia mutongeri kuantikaranira nthi na youth ba gwikirite unless bukabaita onike mbibiru campaign because mimi tu niko wapi lakini sometimes hata mimi I think nilikuwa engineer ya na ba ukuona na ikintu ki uibwa ki kuruma muno kinya ugo kibo mtu akiuga atikaranira nthi na ugo and I'm very sure kinya atongeri boy bari youth one day titha yake bari utongeri ene antu bai ba utwa kura antu bai ba kwenda youth baba baringira kura then what happens ndiroka aringirwa kura ri antu ba ukethirwa ukiba menyera kana ukienda kumenya grievance titio ire ikari ukiakuthura nyoto mbokaranira nthi abo ubatikira. Okay, bwega. Mbere mbuge. Ende tuino tukwariaga. Meituika bracket condemnation ya tongori. Igoro musamene wa cia kariga utongeretwe ni prime secretary. Musali Mudavadi. Mtweta wa honorable Osoro. Au akuri mutongoria wa Tharaka amuringa ya thimo kimwira waikae cia kariga tia antu bakae mucemani. Na nathire ahead kuwa no kui mutongoria riku amuringa ya thimo kimwira ati cia kariga tia antu. Ende aga anene batu tukwaliriaga. Muthomi Susan Kenodia. Yes. Kabisani. Ichenga. Woronge kwene. Ichenga. Sorry. Njeru. Njeru ngara. Njeru ngara. Yes. And babu. Me ado ba condemn kim bracket. Tiko mena tarumba kuruta ti yeno yusubere ko gatomera. Mwanka. Tukiuma utu kitu yeno wa kweli atikarandira na youth mtumwe. Tanto baire ba kweli. Kenda njeru ngara atigakuye guga kabisani. Kabisani atigakuye guga Susan. Kana gataya guga guga mthomjuki. Yes. Itukudiani antu nani chope kabisa. Bwachiri. Kwenda kwira ndo bonda baba lingire kura. Kuma president, mwaka MC. Tibwana ne bantu baba. Antu bibwana ne bantu. Baba, antu baba kalindea. Exactly. Bibwana ne baruto. Bibwana ne ba Kindiki. Yes. Bibwana ne ba Muthomi. Akataya na Susan MCs. Yes. Mtu wera mtu yoyote adwana yanu munene wa wananchi. Mtu wenu, mtu ira mbairia kuwa.
Very true. ntweni ndobanjairia kuma itini Very true. na nkwenda kubera bachiri mbere baithuritwe no ntibo baugikire baba iba nengeretwe chance ira antu akaribu bonde baba ria ba qualify. Yes. For your information, antu baba ria mtatatuika ngavana Very true. and they can be very competent governors. Yes, very true. Na mtatatuika senator na nyonde mbati mwembi antu baba karibu bonde baba kariamba karibu bonde by name and by face. Nembi lomo biao these are highly educated Kenyans. Ba kuona baka liko. Ende ngoenda kwira leaders elected bamenye kwinyia mbere ya employers. Yes. Bamenye kwinyia mbere ya bosses because bosses baba liko. Baba. Baba. Finally mbuge. Antu batira biaba no itumi mwanya mwanya. Tuibulie antu batiria munde kwi bantu ange beta bakadi. The answer is yes. Tuibulie kwi bantu ange bali munde aladania. The answer is yes. And it is normal muntu kunengera event na program order of significance. Yes. Akaona munde no ewa show ya kadwa na ile ona very important. Lakini ende na mujamani wange so crucial wakuruta mwere India wa mtu amugua achogete katangachini kuthikwa akanengera in priority. Yes. So it is normal. Ende tuibulie ibona ra untu kungi. Gutira mucemanio toyu wewe ngotite matuku tukupanish mono. Yes. Ende bwa gugiro gitira no abutama to panish toyu ende gire kandi na juri. Exactly. Na ndagwira make sure to kumenya tukuma ucheria mbinu wali mwanka tuya no gugire ugu na tume abo tukandira ngano. Thank you. Thank you so much. Bwana Amos, ugawe mu youth kinyami pigirwa kuwa nuligana mantu yege youth. How do you feel egitarira mutongeria akaroma auge ntikaranira ndi na Amos no ntu mu youth kana no twari inde ko kana no ntu atekugwira kirasi ne kyakwa. Thank you Cheupe. Nangwetegia mtekanda wa gintu very interesting kere most of the leaders not kwenda mea muntu akauga ti karante korona muntu uju kumanisha either you are too low kiwe kana you are too high mea no kinya yo kutokaga tutia kora either like if weno yuko bunka na kutoka no kinya na kutoka lakini ndenda kuchoka kire garo yono tu ni ndi garo because tumekuja hapa kuongea na tuwete akwarani Koraniria. na garo mbiye akoro ibo betaga ana garo kenda bomba ko baruta gwa garo karago utiumba kwigwa ana bakaya garo ni aadi nabo baurira kithakani tugakinyagu antu babu bakuri garo babatere kurutwa garo bathi bachoke bathi bakaruta garo tandauga ukwe ikumanisha antu babu batio qualify kwigwa bari akoro bambi bagaro ino ntu baretero antu baba kuria kigaro baura so wende babatere kuthi baruto kigaro lakini kiranda gwata ugu kia maana mono igotoneria our leaders be so proud ibakinyete bantu begwa kuri antu tutengenji na ndeto ni tumeonete no tondu babaria itumeonete mtu akirugama koli ende mbali no yunke muria mbi na especially youth na ike tumekuona youth batwikite bena pin in Kenya na ntiko ali oguno ntukinya bwagake ike tumekuona tangenzi baringire tuma for a very long time lakini gotie mtu arende kumera kubathikeria because baira itho atabora kuritha nduraku ende no renda kumbira hata we shughulika na zako tu twende rwengi it's like no kuona the heck of war irira umirete this is the thing that Yeah, babu akona mbi the bakona rumturu very minute ali kule ndogo mwisho wa wendi Of war. ugata The echo of war. the echo okay Yes. so itake kuonerea there is a gap ikwigwe kiwainden na gap ine rewainden ikionaga kuri antu babatere kugo batakuthikirwa na kuri antu nabo baterende kubathikeria lakini antu baba nini ibakoyani mono kuthikirwa lakini antu baba nabo bari iguru bebigite kitengoni kingi batakomba kuthikirwa na nkithi straight kire munene yoyote kinyaki utamaduni munene kathi ya kunenkera ana kirira either no mukuru meikirira ndeto kuri tu ikirira kenda twaraniria ukegwo tiona kanya
na youth no gutwindikitira that gutina future no ntokarea go shape mu youth uyu munde then tomorrow utigo ina muntu gutoma utigo ina muntu ombo ku replace na ino challenge mundikite kona na gwetu utongoria tuthuganagia gwa chiaro nabu no gakwa nabu no some of the people baraba ukuga bakwaria gu I'm very sorry gukwera ogu that bamo ba to abarutire the scratch tugachokia miaka ena nyuma tukaba muntu agwe muyi wachacha kabara umire kwende lakini after 3 Ichenga, it is very true. Kure antu pamoto chokia miaka ethatu nyuma ukethera kithina bikibiki bonda bonda ukethera kinyatina bonda bonda na ukamatwa youth na kuruba mukamata bara kwenda baya kenda bali no just 3 years no itume ukagea kiongo kiomo mono kinene mungu kigikindike ugaga kiongo kinene ukagea baringo miaka 3 my friend na nuku na miaka 8 10 no anganga umangdonge kona enkereno. Thank you. Thank you so much. Just one word to get kwa mtura. Oh, nyende na mic ya. Ende. Wewe ndo wawe tangu kwenda kueleza kidogo amplify. Kuma kwa wetu za kanidi. Utie mwana siasa senior. Kuruka kidoro kindiki. Na note maringo. Kidoro kindiki no kaenda kumwita mururu waje. Akiweza bwana. Just come and speak. Ningomba abange bana bajoya ku copy tabia na mannerism second kindike no wa senior most politician no pa ne minister kuma rakanidi no pa ne deputy president kuma rakanidi na no time maringo ndo baba ayu tina sisi baye kindike timari maringo ende bobange ibana ne amaro ni bana no kindike no tawe kumya bana ne mono na patana kero nite. Thank you so much bwana kuna kuthikiria antu lakini wewe huko goti. Thank you so much bwana Moses Kasomba, karibu sana. Uko yote ready kanini, lakini karibu sana. Mbere kabisa tule marieto yako na wewe alafu kwa kiyo tulimatokia raidi yako inatongeria turetete aba bangingo tikenonete posta unaelewa about turetete lakini tuko na ndo dakika ya mwisho iba ugire batumbo karaniria ndi na youth gikaroneta kike baraniria na youth bo iba kuigwa tunawa let down so nikyo kiyo tukuranagia kethira as a leader leaders bara tu inapotha iba batere kuthira bakiluku down onto this leader I mean the Gen Zs kana the youth kana at least baba tere kuthenya bakiba watanjara baga baitethia na at least bakare ande abo bakaibukinya madina jo jara benda jo as youth. Thank you. Warrior. Mr. Gichenga, I've been hearing about you. Now today we are met in this call. Yes. Well, my name is Dr. Moses Kimenchu, HSC, Kanan Dr. Kasoba. Nigo wetu imukorima, bantu wetu wakiricha. Here I'm a police officer na ndomerete mantu ma mental psychology na buga Kasoba chapa kazi ndauga Kasoba kuga chapa kazi Kasoba chapa kazi very good nuko enda utweneria tu gusapota mimi ndiaga tie mwanasiasa. I've come here as a professional. Sure. Na nego weka gitaga siasa. Lakini leo kuona kukithuka ilo kuigwa from January to December miaka 5 people are in politics. Therefore muringo akura atimenya rira wira ya kurutwa kana siasa antu bakaringa kaikura ikuringwa bantu wankwambere ukaigwa antu ba siasa ni wona difference ya Kithure Kindiki ujubu kuwetaga who is our deputy president ikiona mugaru wake na babake. Na that's where the issue is. Ukaigwa nonto wewe kwantu berirwe bakuri bwega na ibakuije ibagiri tukuigwa we in a such a forum
which is very vital, very important. Imwe tuciona kwa Viusasa, ile ingi tuciona TV ni Citizen, ndirakwa ina panel between the Raila Amolo Odinga, Uhuru Kenyatta, Martha Karua, baba rungamite na muntu wetu wa Abdumba Ndinda. Rira panel tainu tuciona TV. This is a very nice forum in Tharaka Nithi County. Na inkuga antu bonde babangite barabonire, it is good to come here in county headquarters. Very true. Mungu awabariki sana. Because now this is a step. Na ankare yanjire kuthi. Itikaragamo. No ethiete. Na ankare kithi irio yes imenyekaga kwe bantu kwina thi tukathi tukire kibishaga ikathi kigwata mwanki na mwisho agakinya kuthiete. So this is a very novel idea twanjiria, and I know it will reach the destination. So youth, don't mind. Tuko pamoja, don't mind. Emunde, I think it is the start. Na ankari ringirwe ruchabi yanjiria kururuma no kwegwa anayakinya kirimani eticho kanyu kaende issues to do with yes noiwe kwe muntu herirwe aye ari mukoya but nigo nontu tigwate tia bari buraba ugire noiwe muntu agwatirwe ni issue fulani pengine murigirie akinyaga nontu bamwe nokomea barabara chetu kinya boikari na harambu metoka ndaitha itiri nderi uya viongozi patikwariria mantu matiri okoigwa gukugwetu Tharaka tiri nio tiangas. Me as a police officer tiangas tugera tiangas nara Nairobi no kuigwa ni ira cia Sumu ni ira cia Nyamura cia kutema antu bauma methori weigwa kwina gintu fulani gikuriogo gikathira kana wewe kwa antu bakwandamanite pengine wewe kwa mantu bakwenda kurutha in case bakathira lakini guku wetu tiangazi bio itiri Ntote barabara ngare gakuru kogu wewe kwa makoro kwite kana mwisho isibitari nontu kana kwa kathungira tiri ndenda kitari matuni magegoni